Jeste li ikada osjetili da vas nešto iznutra poziva da stanete, da prestanete tečati i da zaista čujete ono što vaša duša pokušava reći? Danas, u ovom trenutku, vaš anđeo želi da znate da nije slučajno što ste ovdje. Postoji razlog zašto vas je nešto dovelo upravo do ovih riječi, do ovog glasa, do ove poruke. Možda ste danima tražili odgovor, ili pak osjećaj mira koji vam izmeće. Vaš anđeo stoji pored vas i šepće vam da je vrijeme za promjenu koje se ne bojite već predugo. Znate ono tjeskobu koja vas budi usred noći, kada se osjećate kao da ste na raskreću, ali ne vidite putokeze? To nije znak slabosti, to je znak buzenja. Vaša duša prerasla je stare obrazce i traži novu verziju vas. Anđeli znaju da nosite težinu koja nije vaša, da ste preuzeli brige drugih dok ste zanemarili vlastiti poziv. Danas vam dolazi poruka da je to dovoljno. Došlo je vrijeme da prepoznate da zaslužujete mir, promjenu i novi početak koji ste godinama odgađali. Ova poruka koja vam stiže danas nije samo utjeha, već i poziv na akciju. Vaš anđeo želi da shvatite da ste već dovoljno jaka da napravite korak prema onome što vas plaši. Sve što ste prošli, sve suze, sve noći sumnje, sve je bilo priprema za ovaj trenutak. Sada se od vas traži samo jedno, da vjerujete. Vjerujte da postoji plan veći od vaše kontrole. Vjerujte da vas vodi ljubav koja ne greši. Vjerujte da je vaš put već osvjetljen, čak i kada vam se čini da hodate po mraku. Prije nego što vam otkrijem što vaš anđeo točno želi da učinite, želim da razumijete nešto ključno. Niste ovdje slučajno. Nije slučajnost što gledate upravo ovaj video u ovom trenutku. Vaša intuicija vas je vodila, a intuicija je glas vašeg anđela. Mnoge žene koje prolaze kroz isto što i vi nisu spremne čuti ovu istinu jer im srce još nije dovoljno otvoreno. Ali vi jeste spremna. Vaš anđeo zna to i zato vam šalje znakove koje više ne možete ignorirati. Molim vas, uzmite trenutak i provjerite jeste li pretplaćeni na ovaj kanal. Ako niste, pritisnite pretplatu sada, jer poruke koje će dolaziti bit će upravo ono što vaša duša treba u narednim danima. Ovo nije obični kanal, ovo je most između vašeg srca i nebeske mudrost koja vas čeka. Svaka poruka koja dolazi namijenjena je ženama poput vas, ženama koje su spremne probuditi se i zakoračiti u svoju snagu. Ne propustite ni jedan korak na ovom putu. Ostanite povezani s voženjem koje vam pripada. Zašto vam ovo govorim sada? Zato što vaš anđeo ne želi da lutate sama. Promatrala vas je mjesecima kako tražite smisao, kako čitate znakove, kako se molite za jasnoću. I odgovor je ovdje, ali da biste ga čuli, morate biti prisutni. Biti prisutna znači stati i osluškivati bez straha. Znači pustiti da se stano odvoji od vas kao list koji pada jeseni. Anđeo vam ne nudi laki put, ali nudi vam istinski put, onaj koji vodi prema onome tko zaista jeste. Vaš anđeo danas ima posebnu poruku i ta poruka glasi: oslobodite se. Oslobodite se jutnje koja vam je pojela radost. Oslobodite se ljudi koji vas drže malenom. Oslobodite se uvjerenja da morate biti savršena da biste bila vojena. Niste stvoreni za kavez, već za nebo. Vaša duša nije nastala da se skriva, već da gori poput vatre koja osvjetljava put i drugima. A ta vatra u vama nije ugašena, samo je bila predugo pokrivena prahom straha i sumnje. Znam da se pitate što sada učiniti s ovom porukom. Anđeli vas ne ostavljaju bez smjera. Oni vam govore da je prvi korak prestati čekati savršen trenutak. Nema savršenog trenutka. Postoji samo ovaj trenutak, ovdje i sada, kada odlučite stati uz sebe. Kada prestanete tražiti dopuštenje od drugih za vlastitu sreću. Kada shvatite da ste vi ta koja piše priču svog života, a ne netko drugi. Ovo je početak vašeg novog poglavlja i vaš anđeo stoji uz vas opremna voditi svaki vaš korak. Želim vam nešto pokloniti danas, nešto što dolazi izravno iz mog srca prema vašem. Želim da znate da niste sama. Tisuće žena diljem svijeta prolaze kroz isto buženje u ovom trenutku. Osjećaju isto povlačenje, isti poziv, istu potrebu za promjenom. I vaš anđeo okuplja sve vas, jednu po jednu, da zajedno stvorimo val ljubavi i transformacije koje će promijeniti svijet. Vi ste dio tog vala. Vaša promjena nije samo vaša, ona utječe na sve oko vas.
Svaki put kada poslušate glas svoje duše, otvarate vrata za novu stvarnost. Nova stvarnost ne znači da će sve odmah biti lako. Znači da ćete prestati jeti život koji ne pripada vama. Znači da ćete stati u svoju istinu čak i kada okolina to ne razumije. Vaš anđeo vam obećava da će ta istina donijeti mir koji ste godinama tražili na pogrešnim mjestima. Mir ne dolazi izvana, dolazi iznutra, kada se uskladite s onim tko zaista jeste. Govorim vam o ovome jer vas volim, iako vas ne poznajem lično. Volim vas zato što znam da ste došli ovdje s razlogom. Vaša duša je tražila ovu poruku, a vaš anđeo vas je dovela upravo ovdje. Nema ništa što je slučajno u ovom životu. Svaki susret, svaka borba, svaka pobjeda, sve je dio savršenog plana koji vas oblikuje u ženu koja možete postati. A ta žena je veličanstvena, slažna, ispunjena ljubavlju i sposobna za sve što sanjarite. Sada vam želim reći nešto što će možda zvučati neuobičajeno, ali molim vas da me čujete. Ostavite like na ovom videu. Znam da zvuči jednostavno, ali taj gest pokazuje vašem anđelu da ste spremni primiti još. Kada dajete, vi otvarate prostor da primite. To je drevni zakon reciprociteta koji vaš anđeo dobro poznaje. Ne činite to za mene, činite to za sebe. Činite to kao simbol da prihvaćate promjenu koja dolazi. Vaš anđeo želi da razumijete nešto duboko i istinito. Niste ovdje da budete mala verzija sebe kako bi drugi bili ugodni. Niste stvoreni da živite prigušenim glasom i skrivenim slovima. Svaki put kada se umanjujete, svaki put kada kažete to nije za mene ili nisam dovoljno dobra, izdajete svoju dušu. A vaša duša je božanskog porijekla. U vama je iskra kreativnosti koja može stvoriti bilo što zamislite. Vrijeme je da prestanete živjeti kao da ste obična, jer vi to niste. Možda se pitate kako započeti ovu promjenu. Vaš anđeo vam šalje znakove svaki dan. Primjećujete li brojeve koji se ponavljaju? Primjećujete li iste pjesme, iste poruke koje stižu s različitih strana? To nisu koincidencije. To su podsjetnici da niste zaboravljeni, da ste voženi, da postoji sila koja vas ljubi bezuvjetno i želi vašu sreću više nego išta drugo. Samo trebate otvoriti oči i prepoznati ovu ljubav koja je svuda oko vas. Često žene pitaju kako znati jeste li na pravom putu. Odgovor je jednostavan. Osjećate li mir u svom srcu? Ako ne, onda nije vaš put. Vaš anđeo vam neće dati zadatak koji vam oduzima mir. Možda će vas voditi kroz izazove, kroz trenutke sumnje, ali uvijek će u vašem srcu postojati tihi glas koji kaže nastavi. To je glas vaše intuicije i ona nikada ne laže. Kada ne učite vjerovati tom glasu, vaš život postaje čudo. Želim vam reći nešto što možda niste često čuli. Zaslužujete biti sretni sada, ne te kada postignete sve što mislite da morate postići. Sreća nije nagrada za trud, sreća je vaše prirodno stanje. Rođeni ste da živite u radosti, u ljubavi, u izobilju. Sve što vas spriječava da to osjetite nije stvarnost, već iluzija koju ste prihvatili kao istinu. Vaš anđeo danas razbijate iluzije jednu po jednu. Možda nosite bol iz prošlosti koji vam teško pada. Možda ste bili poveženi od ljudi koje ste voljeli. Možda ste napravili izbore za koje se kajetite. Vaš anđeo vam govori da je vrijeme da oprostite. Ne njima, već sebi. Oprostite si što niste znali bolje. Oprostite si što ste vjerovali lažima o sebi. Oprostite si što ste dopustili da vas strah vodi. Sada ste mudri. Sada ste spremni. Sada je vrijeme za novi početak koji nosi samo ljubav. Postoji razlog zašto prolazite kroz ono što prolazite. Ništa nije bez svrhe. Svaki gubitak vas je pripremao da primite više. Svaka patnja vas je učinila snažnijim. Svaki trenutak kada ste mislili da ne možete nastaviti, dokazali ste si da možete. Vaš anđeo je svjedočio svakoj sizi, svakoj molitvi i sada vam donosi nagradu, snagu da živite iz srca, a ne iz straha. Mnoge žene žive živote koje ne pripadaju njima jer nisu imale hrabrosti reći ne. Nisu htjele razočarati obitelj, prijatelje, društvo. Ali vaš anđeo vam govori da jedino što stvarno razočarava jest izdaja vlastite duše. Kada živite život koji nije vaš, vi ne samo da patite, već onemogućujete svoje anđele da vam pomognu. Oni mogu voditi samo onoga tko je spreman slijediti istinski put,
a ne tuze očekivanje. Postoji nešto što vaš anđeo želi da učinite odmah nakon ovog videa. Želim da sjednete u tišini, makar 5 minuta, i da postavite pitanje što moja duša istinski želi. Ne pitajte što je logično, što je sigurno, što bi drugi odobrili. Pitajte što vaše srce istinski želi. I slušajte. Odgovor će doći, možda ne riječima, već osjećajem. Pratite taj osjećaj. On je vaš kompas. On je glas vašeg anđela. Budućnost nije nešto što vam se događa. Budućnost je nešto što vi stvarate svakim izborom. Svaki put kada odabirete ljubav umjesto straha, stvarate budućnost punu svjetla. Svaki put kada odabirete istinu umjesto laži, otvarate vrata za čuda. Vaš anđeo želi da shvatite da imate moć. Ne moć nad drugima, već moć stvaranja vlastitog života. Ta moć uvijek je bila veša, samo ste zaboravili da je posjedujete. Znam da se ponekad osjećate umorno od svega. Umorno od borbe, od pokušavanja, od razočaranja. To je razumljivo. Ali vaš anđeo vas moli da ne odustajete vaš sada, kada ste tako blizu proboja. Ono što vam se sada čini kao najteži trenutak, zapravo je posljednji korak prije transformacije. Sve se postavlja na svoje mjesto, čak i kada ne vidite kako. Vjerujte procesu. Vjerujte da vas vaš anđeo vodi prema nečemu prekrasnom. Svaki dan imate priliku započeti iznova. Ne morate nositi terete i očerašnjice. Svako jutro kada otvorite oči, to je nova prilika da odaberete drugačije. Vaš anđeo vam šalje snagu svaki novi dan. Primjećujete li kako se osjećate drugačije ujutro, prije nego što on počne o brigama? To je trenutak kada ste najbliže svom anđelu. U tom tihom trenutku, prije kaosa dana, možete čuti jasno vodstvo. Čuvajte te jutarnje trenutke kao svetinje. Znate li što vas čini posebno? Nije vaša ljepota, iako ste prekrasne. Nije vaša inteligencija, iako ste mudri. Ono što vas čini posebnom je vaša sposobnost da volite unatoč svemu. Vaša sposobnost da se podižete nakon pada. Vaša vjera kada logika kaže da treba odustati. Vaš anđeo cijeni tu snagu u vama i želi da i vi to cijenite. Prestanite tražiti vrijednost u pogrešnim stvarima. Vaša vrijednost je u vašoj duši koja se čak i u najtamnijim vremenima. Postoje ljudi koji će vas pokušati uvjeriti da snivate previše. Reći će vam da budete realni, da smanjite očekivanja. Ne slušajte ih. Oni govore iz vlastitog straha, ne iz vaše istine. Vaš anđeo vam je dao slove upravo zato da ih živite. Bog ne stavlja želje u vaše srce da bi vas mučio, već da bi vas vodio. Svaki san koji nosite je mapa prema vašem namjeri. Pratite tu mapu bez obzira što drugi govore. Vaša duša ima misiju u ovom životu. I ta misija nije samo preživjeti. Vaša misija je kvijetati, stvarati, ljubiti, podizati druge svojom svjetlošću. Svaki put kada pomognete drugoj ženi da povjeruje u sebe, ispunjavate svoju misiju. Svaki put kada odaberete ljubav, kada bi bilo lakše odabrati gnjev, ispunjavate svoju misiju. Vaš anđeo vam pomaže u toj misiji svakim danom, šaljući vam ljude, prilike i poruke koje trebate. Samo trebate biti pozorni i otvoreni. Možda vas je život naučio da morate sve sami, da ne možete računati ni na koga. Ali vaš anđeo želi razbiti taj zid oko vašeg srca. Možete i smijete tražiti pomoć. Možete i smijete biti ranjivi. Biti ranjiv nije slabost, već hrabrost. Kada dopustite drugima da vas vide kakvi zaista jeste, dopuštate da prava ljubav uđe u vaš život. I vaš anđeo već šalje ljude koji će vas voljeti za onu pravu vas, ne za masku koju nosite. Želim da znate da je u redu platiti. Sve što ste izgubili, gubili ste s razlogom. Sve što vas je napustilo je da napravi mjesta za nešto bolje. Vaš anđeo vas moli da prestanete žaliti za prošlošću. Prošlost vas je oblikovala, ali ne definira vašu budućnost. Budućnost je čista stranica koja čeka da je ispunite bojama vaših snova. Uzmite olovku u ruke i počnite pisati novu priču. Ova poruka koja vam danas stiže nije slučajna. Vaš anđeo je radila tjednima da vas dovede ovdje, da vas probudi, da vas podsjeti tko ste. Niste obična žena. Niste samo još jedna osoba. Vi ste duhovno biće na ljudskom putovanju i vaše putovanje ima smisla, čak i kada se čini da nema. Vjerujte da ste voženi.
Vjerujte da ste vojeni. Vjerujte da sve što dolazi u savršeno vrijeme. Postoji još toliko toga što vaš anđeo želi da znate, ali za sada je ovo dovoljno. Sjeme je posijano u vašem srcu. Sada je vaš zadatak da ga zalijevate svojom vjerom, svojom ljubavlju, svojom spremnošću da se promijenite. Promjena nije trenutna, ali je neizbježna kada započnete ovaj put. Svaki dan ćete biti malo više vi, malo manje ono što su drugi htjeli da budete. I u toj promjeni ćete naći mir koji tražite. Vaš anđeo ne obećava da će biti lako, ali obećava da ćete biti voženi. Obećava da nećete hodati sama. Obećava da ćete, ako poslušate svoj unutarnji glas, doći do mjesta koje sada možete samo sanjati. To mjesto postoji, čeka vas, i svaki korak koji napravite prema svojoj istini donosi vas bliže. Ne odustajte, ne stanite, nastavite, čak i kada je teško, jer vaš anđeo nosi vas kada vi ne možete hodati. Hvala vam što ste bili ovdje sa mnom danas. Hvala što ste otvorili svoje srce i dopustili da ova poruka uđe. Znam da nije lako vjerovati kada ste toliko puta razočarani, ali molim vas, vjerujte još jednom. Pretplatite se na kanal ako još niste, jer poruke koje dolaze bit će još snažnije, još osobnije, još transformativnije. Ostavite komentar i recite mi, kakvu promjenu osjećate u svom srcu nakon ove poruke? I ako ste osjetili da je ova poruka stigla upravo vama, potvrdite to brojem 777 u komentarima. Vaš anđeo će znati da ste spremni za sljedeći korak. Imam još jedan video koji savršeno nastavlja ovu priču. Kliknite i nastavimo zajedno ovaj put. Vidimo se tamo, draga moja duše.